Seninna Sayyidi salam lebih yang kehadiri. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nasabab masih na pun ni napasitujuan ni si di lepas mo na rosidi si tungon na telu to anaku mabani ko bala talum pendi ia unri melo tulung ko mangi nabantu ka pagas betul na matur yang rangi selesaikan ni penyusunan na tafsir ia natugaskan ni pemerintah di atas pundak majelis ulama. Nasengaja uli ia boleh manang selesaikan ni pendidikan dari Masir. Ia nunangi alena Dr. Abdul Rahim Rashid. Yang kedua Arsyad, yang kedua adalah Syamsul Bahri MA. Dan yang sudah baru saja kembali nasil lorong mede unang kepenjemput na Polri Mangkoso Muhammad Farid Wajid MA. Ia di anak ta polewe di Al-Urwatul Uskha napai LC2 napai 2 letuli reba LC tu mi dei panadapi MI depa di nasaba macho mi mati HDDI na ya Al-Urwatul Uskha DDI tau 40 itu si bawah tau kau geruta modal res betul catuskan ni tau 40 itu ko Al-Urwatul Uskha tang 70 menepa. Jadi wajar ya wajar na ko OKDDI angkana dotorona angkana MAna ya ko ke Al-Urwatul Uskha napai annaka pang LC manamo padai pa di mana gaga MA ye sini na saya salah kong hadiri pengajian tayo suwe yang seharusnya mesti na bahagia pijik na mereka mendeju pandang sebab mereka lori hadiri di rakernas na Majelis Ulama Pusat insyaallah dari makuan na naroon usahakan ni panitia napalupa isyaso nagangkan na yan suwe niada ka pengajian na dapi lilena fiqhi ilalan na pelajaran fikhi puray na ubawakan ni napasisem bertuna napa mimiti mapamula jadi napa bicara na apa cingengi napura ni upapahangi ril na pelajaran laba maka dia ro ya sange pacing menuru bicara agama ta duon rupa mapaci pole ri najisi mapaci pole ri hadis ya ro ya sange hadis ukatanya hadis na nabita tania angka memato istilah ya sang hadis sila surah salakung kahadiri ilal na pengajian laba puratoni upapahangi iro apacingangi poleri rota to apacingangi poleri rota si puasangi rota ri bicaran agamata maka da istilah agama najisi to napura ni ujelaskan lori di manang aga sini narupan na najisi nasi turusi andri gruta to pandritai andrengi najisi iya napagewangi andri gruta to pandritai jadi nadapi kapawatun na iye pangajata usinggung sange apacingang pole ri ahad desa kenge angka istilah ahad desa keng ro istilah pakhiasan na dena napada istilah na pahad desa sange hak desa rilan na bicara na pakhihe tau de jenek na di sini na tahu di ijen na ahad desa kemanang yan ro jadi sini na tahu di gajen na ahad desa kemanang na ko ahad desa kang itaw yang kapi marota jadi macari pamanat tahu ko di gajen na tania watak kali na macari pa tetapi ruhanin na marota yan atu yang pe alim malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nariku tururi ilna desa de nang kana nasalay bijinni madarri malaham malewa alim malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jinni sampayang isana napaki masampayang sudu malewa aja tatah seleng leme mati batina nabi tamatinro dina pada ini ya apa itu ini meleki matinro yan tati arua tati asira matinro ni yan nabi tade di matona koron nabi betul na mele
Narima ko na Rasul malah ande gruta to pandita angka riwayat uki bi khurifin na pangulut sina Ahmad bin Hanbali ande gruta Ahmad bin Hanbali maka dai 30 tahun na Nabi Ahmad bin Hanbali jenne sampai yang mengeribin na pakai masam biasu ni uki Ahmad bin Hanbal ye sila surah salakun ka hadiri jadi ko mak bicara hadis ni tahu betul na sinin na tahu de gajin ni na tahu marotak manang ye marotak manang agar na marotak na kadatanya tugun na marotak ya ko tugun na marotak na jisi kami ye ya ke atinna marotak jadi itu jenne pak bisati ye aneke walaupun demikian perlu kita paham nari ko mak bicara ahad desa kan angka sidon rupa had desa angka yasan had desa bicu katu yasan had desa batoa ya roh had desa bicu yang itu tahu dia gak jenik nah had desa bicu sana ayah had desa batoa yang itu tahu junukeng ni had desa batoa sana sila surah salakun ke hadiri yan perlu to ipapahangi ki pacingan nah apa betul na batewe pacing hadisa to jadi pikku batewe nama paci hadisa ya ko tapa hadidin ri makada ia rupale ia sangi hadisa kang rota ya ki rota maknawi tania rota lahirang tan rota maknawi asanna tania rota lahirang jadi tania tuwe marota tetapi maknawi ati narima kuan na Rasul surah salakun ka hadire nari ko bicara jenne angkan tu ande gruta tu pandrita pada lepahan nah dia ko ande gruta Bu Hanifah nasa gi makadejin ni apa cing mato jadi pada minas jenne itu ko to mak jenne siba ko to mak bisa jambang pada minasan gangkana akatana mapacing jadi makadejin gruta Bu Hanifah ia tu jenne ape pacing mato lahir moto gangkana nak tu mak bisa jambah ka mak bisa najisi dito na memerlukan niat to dito na perlu mana kuto melo mak bisa jambah maka dunia ka mak bisa jambang apa tu mak bisa dito to na sebab akatana pacingan gangkana muan reguruta Abu Hanifah makada tu mo jenne na sabab akata de jenne apa cing sima lahiria na sengen diruta Bu Hanifah de to na perlu kang nia iki tesengi alelene mi guruta Bu Hanifah makada na sengi de na perlu kang na sabab na sengi jenne tahara zahiriyah tania tahara ma'nawiyah iya namo ari sisi na guruta lenge na pahang makada de ia jenne angka sempurna si bawa ibadah dengan pengertian adalah ta'abudiyah angka ibadah unsur ibadah jadi angka unsur ibadana ya kalau angka unsur ibadana sinina jama-jamang angka si sumpungan na si bawa ibadah ya sangi amala na iya amala memerlukan ini ya jadi maka dia yang diruta tu pandrite sisa ini memerlukan ini ya aku ni jadi tak pahami mani dun rupan itu patar para kerana statusnya kedudukan sengi jenne angka makada apa cingan lahiria angka tu makada apa cingan batinia ya ko apa cingan batinia termasuk ta'abudiyah ya ko termasuk ta'abudiyah memerlukan niat yang kedua sila surah salakum ka hadiri perlu nita pahang maka de ia imundir bicara maka de agi pakai mak jene ia na jolo cara-cara nak apa mak jene itu PP ku batewi sila surah ia ko okey korang marajana pun Allah Taala tu melu mala dasar maka de pun Allah Taala korang marajana ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biruusikum wa arjulakum andrangi angka tutupan rita bahi wa arjulikum ilal ka'bain maka dia pun Allah Ta'ala idza qumtum ila salati nariku manassani melo kumasampajan nariku manassani melo kumasampajan fagsilu wujuhakum bisaini jadi berarti ajene no katan ro ajene no kumanassai idza qumtum nariku tattuku
Iya warik kadai makadan pengala tala kumtum tetung makade unrula dan na bahas guru tetupan rite tetung tetu pulikiga ang ketupan rite makade iya kuara makada kama madari makade madari itu makada kama betul na moto to jadi aku moto berarti boleh tidur itu ayo mo aku mak tetut mak betul tertung tertuk bawang betul na pura mitudang jadi yang kena tu pandri tu makanya de upan na mutetung mupeset di poleri tinroe mu melo mas sempajang lau ko mo jini to jadi mana se makanya dia tinroe mak dosa kanya to jadi rodan ada tu pandri angka tu pandri tu makanya de iro kama tetung iro me mas sempajang ajini ko iko me ko sempajang inap pa ni iya ada ire kui yalai lahirna makanya upan na mumelo mas sempajang ajini ko